bakunzi babohoka ukire TV rero kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru agezweho harebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugiye tubapodatinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera by'umwihariko tugaruke muri Fizi mirwano ikaze rwose ahitwa Kirangwe. Abaturage rwose barimo barahunga ibintu byakomeye. Fizi imirwano yongeye guhita ifata indinira, abarenga 20 barishwe mu buryo ubabaje cyane ku mupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia. Ni amakuru atugezeho turavuga tuti turaje tubapodatinge turaza kubikomozaho. Rwanda n'u Burundi mu biganiro bikomeye by'umutekano nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira hari ibyo baganiriye. Ese urakeka ari ibiki? Watubwira, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Gusa mbere yo kugira ngo dukomeze n'amakuru mirambanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, muri Zimbabwe n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero by'umwihariko nyemerera tukomonze ku makuru menshi tubandanye ubwo ku mugabane w'Uburayi, Canada, Ububiligi n'Ubufaransa. Muyumvemo ikaze by'umwihariko twinjiye mu makuru mu buryo bwuzuye. Turaza kubabwira yuko nyamuneka ikintu bita ihene y'umuturage hariya muri teritwari ya Rubero Warikale umuturage rwose ari kuyizirikaho. Ahangaha rwose ngo ni ukujya kuyiragira uyiziritseho cyangwa se ukayizirika mu cyumba uraramo mu gihe ugiye kuryama, kuko ngo icyo bita umuzalendo rwose izi arimo araziraha ku rwego rwo hejuru. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko bimeze. Turaza kugaruka Iminembwe, hari ibice bya Nyamara, hari aho bita za Mikarati, Mikenke, bimeze bite? Turaza kubyinjiramo turebe uko byifashe. Ariko kandi inshuti z'akadasohoka muraza kunyemerera dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi. Ubu tuvugana nyamuneka nyemerera nkubwire yuko mu kanya gato hagaragara urupfu rutunguranye. Ni urupfu rutugezeho turavuga tuti natwe turaje tubapodatinge. Ni umusirikare ufite ipeta rya Lieutenant Colonel, bamwita Lieutenant Colonel Manirakiza, wari usanzwe yararashwe na 23. Ubu tuvugana yamaze kwitaba Imana. Ariko kandi Minisitiri Bizimana yongeye kuvuga amagambo akomeye nyuma y'uko abadiplomate benshi bakomeje kugenda baburira uwitwa Kiseketi. Turaza kugaruka by'umwihariko ku magambo amaze iminsi ndetse arimo aragenda atangazwa, yongeye no kugaruka atangazwa n'uwitwa General Edi Kapenda. Turaza kuba tuyigarukaho. Kamabwire ko turi kumwe na muganga gakondo avura indwara z'amoko agiye atandukanye, amarozi, ibitegano, avura buri kimwe cyose gishoboka by'umwihariko mu mugane muri benshi. Atanga imiti ku bashakanye ingo zikubakwa mu mugane muri benshi. Nimero yiwe rero ku batayizi andika, shaka ahantu yandika ni +243 88 iyo nimero iyo wanditse ako kanya uhita utangira kwitabwaho. Reka by'umwihariko rero nyamuneka mpite ninjira mu makuru mu buryo bwihuse cyane kuko murabizi sinjya ninda. Munyemerere mpite mera mu mirwano ikomeye cyane ndi kubona yaciye ibintu hano za Fizi. Imirwano ihanganishe ihuriro rya AFC 23 MLDP twirwaneho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje guca ibintu no kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 z'ukwa 12 2025 mu gace ka Kirondwe kari mu misozi rero ihanamiye umujyi wa Makabora ni muri teritwari ya Fizi. By'umwihariko amakuru aturuka rero muri kara gace yize bavuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare mu gitondo ikaba ikomeje kugeza ubu. Uruhande rero rwa leta ruravuga ko imbunda za FARDC Abarundi ndetse n'abazalendo zimwe zirumvikana mu misozi, aho binavuga ko kandi zimwe mu ngabo za FARDC ziri gusubira inyuma zerekeza mu mujyi wa Baraka ufatwa nk'icyicaro gikuru cy'intara nyuma y'ifatwa rya Bukavu ndetse na Uvira. Intambara rero ikaba ikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba. Intambara rero ikomeje guteza ihungabana rikomeye ry'umutekano
umutekano n'ubuzima bw'abaturage, benshi bakaba barimo barahungira muri Tanzania, Uburundi ndetse n'umujyi wa Baraka hamwe n'abasirikare ba FARDC bari gusubira inyuma. Abasesenguzi bavuga yuko rero FARDC iri gusubira inyuma, abasesenguzi rero bakagaragaza yuko ibi biri kongera impungenge ku baturage. Ese uru rugamba muri kubona ruri bukomeze cyangwa ruraza kuguma kugenda gake cyangwa runahagarare? Reka tubibwire yuko rero nyamuneka abaturage bo mu mujyi wa Kasumbalesa muri Katanga ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu gahinda gakomeye n'ubwoba bukabije nyuma y'uko hamenyekanye ubwicanyi bw'abantu barenga 20 bwabaye mu buryo bukomeje guteza urujijo. Nk'uko inzego z'umutekano rero zibitangaza, imirambo y'abaturage bagera kuri 23 barimo abagabo 22 n'umugore umwe niyo imaze kuboneka kuva ku cyumweru gishize kugeza ubu. By'umwihariko iyi mirambo yose ikaba yabonetse mu gace kamwe ihishwa mu bihuru, mu bintu byongeye guteza urujijo. Inkomoko y'ubu bwicanyi imeze ite? Kugeza ubu impamvu babikoze ntiramenyekana neza, ariko ubukana n'ubwicanyi bw'abicanyi bwateje impungenge zikomeye ku baturage. Abayobozi by'umwihariko biteye kandi ubwoba abaturage ba hano Kasumbalesa. Uyu ni umujyi rero ufite akamaro gakomeye ku bukungu ndetse n'umutekano w'akarere. Kasumbalesa ni umujyi uherereye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia, uzwi cyane nk'ihuriro rikuru ry'ubucuruzi bw'ubwikorezi cyane cyane mu rwego rw'amabuye y'agaciro. Uhuza kandi umuhoro w'amajyaruguru y'amajyepfo, birawugira inzira rero y'ingenzi y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Zambia na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi masoko y'akarere hagati y'ibiyaga bigari. General Edi Kapenda rero uyobora ingabo z'iki gihugu mu karere ka Kasumbalesa uherereyemo yemeje ko amakuru ari byo byabaye. Avuga ko kandi inzego z'umutekano zatangiye iperereza kugira ngo hagaragare ese ibi bintu byakozwe mu buhe buryo. Ariko kandi ku rundi ruhande na 23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC 23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC 23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko
polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi